Jesus kachin parang chombatak isaman. Murin na pukach Jesus pilpurang kasalayang chombatang ko ini limahan len taipirias. Riyach tuwene kachin parang ray. Simon Peter o Thomas mepil atan ki emper o Nathaniel men kena nan Galili o nin sabeti ko o pilriyamen sang nan pungan sabon me chombatang ko. Irail pagkapakon, Simon Peter rap intayong rail. Dan ko lang late. Irail pil intayong sa banyang muk. Irail larikoyila o karatang pon kisin pochkis. Ani pongo rasocho saigeti mekoch. Anye rantasang sisa sa kach ni ororo. Achon batang ko socho esa meyeyi sisas. Sisas ap masa niyang rail. Sir ko miya say kamail. Rail resapeng tachuanong socha. Ap masa niyang rail. Kumail kataratu ukan ni palmao nen waramailan. Kumail apan tiarata. Rail kataratu uko. Rap solakak apyata. Pweki etrakla mam. Chon patak me sisas kachin lalala apun tayong picture. Yeyi kauno mo. Ni Simon Peter rerong me yeyi kauno mo. Ap kachangeti elkon laito. Pweki pur sanger nan elkon lukikan. O lustiyong nan lewo. Chon patak cheiko say ko koto kisin pocho. Pweki rasoche tosang sapo. Ela peach silipuki. Rail ruwata kito uko matiraklar mam. Ni arail karati sang pon pocho. Raklangatak siniyay me malustiyar. O mam kay miyar pawa o pilpilawa. Sisa sap masa niyang rail kumail watok. Kisen say kumail kan. Simon Peter karata. Way kolongotong nan sapo uko matiraklar mam kalaymon. Kapukil limak siliman. Mentacho mamo ko chocho ye. Uko socho ola. Sisas masa niyang rail kumail kaito chungan. Arisocho men sang nan pungan chompatang ko. Me eima anitak re iskomi. Wekira eseyer me yeyi kauno. Sisas kachla o alapilawa o apneko ang rail o piltuecho mamo ko. Ari yemech kasilipak and sisas kachin kasaleyong chompatang ko peini murune kachin yasatasang ren me melarakan. Sisas o Peter. Armuran arsakta na sisas ap masan niyang Simon Peter. Simon na son yatuwak kapakong niya lautsang mapukach. Peter ap tachuanong aymayang account. Kom mangiyar may bakong kami. Sisas ap masan niyang. Kamu nga na isumpulkan. Ap pilmasan niyang Peter karyapak. Simon na son yatuwak kapakong niya. Peter ap tachuanong aymayang account. Kamangiyar may bakong kami. Sisas ap masa niyang apali na isipkan. Ap pilmasa niyang kasilipak Simon na son yatuwa kapakong niya. Peter insay suwat kila and sisas kachun kalalapak kasilipak yatuwa kapakong niya. Ap sapang pachuan may ngay kaon. Kamangi me karos, kamangiyar me ibakong kami. Sisas ap masa niyong. Kamo nga naisipkan. Ari intayong ni Melen, niyong manakap kakinpin kachangapan na kachang. O kola wasa makakin mauki. O niyong tan likay lapnar, kaban kitaway pemkan, aamen ap tan prapene. O kare yukalang wasa makasoche men kolaya. Masani match po en kasaleta sangan mela na Peter
pan kalinganakita coach. Armurin match sisas ap kachin masaniyang itawen yeto. Sisas ochon batak cheyo. Pitcher ap so pela o kelang chon batak ko me itawan ni raito me sisas kachin lalale i me banglang pan kupur ni arail konkonoch o pachowan kalalapa. Maing is i me pan pangkomila. The pitcher e kilang olo e pachowan itak rain sisas. Maing yatuan olan. Sisas ap sabang masaniyong. Mentarem, maimen olan and mimiche, ilaw puroto, kater katropki. Ako itawen yeto. Pasay pochach ap lok salinan pungan saulang pan, betana chombatang ko soche pan mela. Sisas soche masani me ola soche pan mela. E masani mentarem ma imen olo en mimiche ilaw puroto. I chon patak ko mech, me katetetar tuan mapukach, o me inchingyetir ko say pukach, o se eseyer me katete me melel. Kaim saklan pukwach. O pilmiya song chocho me sisas pilkachinuyata. Ap masaban inchingiyati tuan me kan paros. Ilamalame me sampawat socho kakto kata. Pukan me paninching.